Sad će ti govorit. Nemojte se vas vraćati. Jedan Ivan, obavezno ne ste bili drugo polovreme, dok će igrati vidjet ćemo koliko će moći i Grana još opet dođe, pravi doći Grana i kad igraš vezno. Dečki, molim vas jednu stvar. Pusti loptu, ajmo se igrati. Jedino što trebate napraviti, probajte igrati po zemlji. Puši vjetar. Rezultat neće reći da nije bitno, ali je bitno ono da mi odigramo, da mi pokušamo nešto odigrati. Ipak smo mi lideri prvenstva, najmanje golova smo primili, treći smo po efikasnosti, ovo je momčad koja će po meni biti prva na kraju prvenstva, ali to nije bitno. Ajmo igrati noga. Po zemlji, loptu, po zemlji spustikama, da ne čujem prigovora, da ne čujem pičkaranje i tako dalje i tako dalje. Što više? To je još, to. Nemoj mi sad bežati. Imam dva boka, igraš sredinu. Ti, Hajdi, Brena i Joža. To su 4 vezne igrače. Praktično.